kangwa kuni an kope arada omigi na mari pole bagiti NRM gimar la kilo mari ka choke ba ke mo berie gimar wacheni tela bipia iwa mo bio kiti ya mo egi ka gi longo ko bero no kiti ka gor la jakil ba awuju walo tela mo kene do kiti e gimar wacheki rero ni tela bipia iwa ngi ni o bero kiti ya mo jogangwa wega ko nyute lo kero pia tila yari o pio dano mi kwa jimigi kaje gi pio dano mi kwa lo bolkui tika ni ama ngarma tika lo kweto kibero o pen ko ngatero ni pia me de wadele pia mi kwa jimbalwa kelo pia mi kwa lo bolkui we ami wo da bodle ngi ara ti da foj lo fanya ko gare gini yo da boda tela moni mi pio dano mi kwa lo bolkui era tikeba na anengi nyoro won ba jomo dugi lunga ko mero ko e council mo karli ya Moro district council ama bi magaga Moro district e ma mo karli ba ki ko wigi gini council egori gipi yugi ni otiri oto nyingu iton council chalo hun ere jomo dugi lum Marti ya Jaksuga. Council ama bi eguri wen guti ya guto nyingi mo tell to ba gutu bugilu. Won ko wa tigire alma tell won ko ana tell wiwu. Oti o to nyingu mo tell to mu bugilu we itulu. Ti council ama bi tere ki pi yogi go nyu pi a erori. Guti ya guto nyingi mo guti ya ba kaungi tell ki nere Joma kuti ya Jaksuga, chalo kile joma kubiri la kwera. Ini romara kitika chul. Erwon kom kashili kamsi ane maabi. Kupi ine kingi ni owet kito minat. Kachul kie gichul ki kie no terari. Tigo piyo kamsi la maabi to wen. Ini yomi chul dongi chulo en kamsi la egoni. Chalo kile joma kubiri la kwera. Joma ko beni lu la tinga ma wadi office banat wani RDC ma mori odomi atek wani won ko ma biki dominga so kititiwa ni otone wala suru to modu lu mo we do mati ya Jaksuga anda pe jugini to mi anyin to de erori we ane to modu lugini ita ba mi anyin to de ta aja o de nyin councillors ma big bagi agi ya mo won kongi anda pe dominant awai not won kom ma big eni kansila egiri ko be la kwa ma abere ko wa ni hisbegi mi yigi ni gen gi tul eno mena na ko bi pia ma right ni kwa daro NDR be ru kiteno ti la tela ma lomone o da Gilbert ma ro pe daro ko pingo ni una ya gido pio daro pia mi kwalo no te dere ke lo pia mi kwalo ti padwa bundi pia na mario e ka ba ni suna la kam pida wandu ka la mo ke ne korio ni ge e gi tono gel mo ko pia gi tono kinga gamelo ta ke mi sente i lo te la mati ya mo kai gi mi gi bilo no sili ma ko pia gi tono to mati la kam pida la kola ma ba ko da Gilbert Gano la Gilbert, tika piyo daro, ilo ma ba kuda. Ilo ma pinyi da kan kuda. Ika mo la Gilbert tila ma parliament. Ma ba be kuti ye. Amero tiponi a piyo daro ma pa standard. Teki mario ya ba rita. Teki gamende o ya ba. Awali ki ba mi piyo ye li elingo mameko. Gamende o rita tumbere pere. Mwe ati kumpa di standard. Ikareni koko be dema ngo mapa. Koko mo da Gilbert to pere in 2026, in 2016. Manu bi ko ikilanso. Dongo teri ya baro. Tilu tua pia ko da Gilbert. Pia mi ko ti badana. Asi talo bari. Go atini gingongi o wete okoro. Ila ka ko ko keni. Atiro
atero ki joba ti la kan joba ti fu jan joba ti la jalula apiyo ki standard awajuri teki mayo o ga wulita we ko ne ko do wo ne ki rowe abiyo ti tu joba ga ro ga ti puru ge ngo ti kilo to abiyo ti tu aro la gilbat ala fi da pit ma be ai mene ki piyo da wa ila kan kuda joba ki ti la kan kuda o ti ki joba kuda ni kasi mu ti kutum ubi ko be temiti wati piyo da standard do wati ko be pa ko ta ko be alego wotko ba mi se na mi boka e o kan ti se de ali mi officiel e kila wa de pere ali mi officiel o mi gi groupe ke po ali mi abi o ko ki megera groupe ke ti anyway we ko do ke no o ti re o lu pere pe ma beki lo ba be poro ko ju alego ti mi juju o se ka be ara ko e